wabona uSathane ehlatshwe ngonyaza ezulwini. Uthi bayibona uSathane wavele wagcwalisa amadoda ngamandla ewathumela empini ukuthi abe namandla phezu komoya kaSathane. Lithi iBhayibheli mayibona ithandazela abantu ebona amadimoni ekhuluma ephuma. Ayi azizwa nawo manje ukuthi nathi ngathi konke khona. Akakholwa. uNkulunkulu nje wabona nangu uSathane ehla ngolaka olukhuleza kubo banikeza amandla. Mase bethola lokunya nalawo mandla ukuthi bakhipha amadimoni. Bayibona ngathi sebenamandla ngishumayini bazana ufuna ukugcwalisa le kanti isho indoda kaNkulunkulu. Lithi umfundisi uMasondo omkhulu bayibona ngathi sebenamandla ba-powerful bengakholwanga kodwa bengakholwa. Babuya sebethokoza. uNkulunkulu usethi kubo ningathokozeli ukuthi amadimoni ayalalela. Ningathokozeli ukuthi nithandazela abantu baphile. Kodwa ikakhulu thokozelani ukuthi amagama enu alotshiwe. Sinakho lokhu izinto basayikwazi ukusenza ngaleyo. Bese sibone ngazo ukuthi siyakhona noma sinamandla noma sisendaweni right sibambe ngakho. Kanti uNkulunkulu mhlawumbe ukunikeza amandla ngoba khona ayiboni. Ikakhulu bazalwane. Sathi igama lakho lingalotshwa. Kuyobuhlungu bazandoda kaNkulunkulu badinga phambili lana ikhuluma engasipori futhi size sihleke sijabula ube ukuthi ujabulisa ukuthi abanye bayahleka wena kwenzekile ukuthi abantu usizakele.